Morning, good officers. Mane ngithi ngiyashaya ngala bengithi mhlambe sijoyine nangabe siyajoyina. Na information leseyikhona guys. Lana sekuthiwa tikulpata setibite ema roadblocks countrywide. Ngiyacela Nkosi yami lokho ukuthi ibani vigilant, nibe proactive bese ngiphinze ngithini nje nibe sure lokho ukuthi ingodi niyibone guys iseda. Kuhamba kwenu kube ngilokhu phephile nigadzane. Ungazi ukuthi bafuna counter attacker ukuthi igcine lamaphoyisa lawo latawufika eMbabane noma aphekeletele SG angefiki, because lento le it's like bekude lenzaba ema roadblocks but nje kube info lebayidecide ebusuku. I don't know nami lokho ukuthi bantu sebakufakelani ku Facebook ukuthi SG uyahamba uyomitha inanginjani. I think mina lelo asikakusebenzisi kahle ukuthi sisheshe sikufake. But ke kafishane ngithi guys ngicela sibe vigilant nine leniyale guys. Ibani vigilant nibe safe kuhamba kwenu. Batanehlisa ngento engabanivimbe especially SG. Mhlawumbe nine lawanye amaphoyisa kutawuba ngcono but SG I know lokho ukuthi babriefiwe ukuthi angafiki eMbabane. So siyanicela officers, sicela nibosinika nale feedback ukuthi kuhamba njani.